Ramogi jangwa teri nyake dhowadh nam chumbi kama jatenda piny Kenya William Ruto osingo tiyo ne oganda jo Kenya duto ka kodeo kaka na gigoyo mbule yiero mokalo. Ote mare osingo jiwo sekta mar lupo ma pachoka Ruto bende nowuoye kaunti ma Lamu e kinde mano yuoro e nyasi mar Lamu kama osingo ni piny Kenya medo goyo mbaka gi pinje mamoko mar bero ohala e kinde Kenya gi pinjego kaka achiel kuom yore mag bero chumi mathurka. Ne en nyasi mar Lamu manoriwo oganda mopogore opogore kaunti ma Lamu. Nyasi no noyore gi jatend piny Kenya William Ruto manopo oganda jo Kenya kuom timo yiero mokalo yier kwe kosingo yo wi oganda jo Kenya. Asante sana kwa sababu mulipiga kura na tukahakikisha sote kama wa Kenya ya kwamba tuweke historia mpya ya taifa letu la Kenya, kwamba sisi ni watu wangwana, sisi ni watu tumekomaa, tunaweza kupiga kura bila fujo kwa njia ya amani. Mimi nawashukuru sana. Ya pili, mimi nataka niwahakikishie kama kiongozi wa taifa ya kwamba nitaungana na hawa viongozi wote tuweze kufanya kazi ya maendeleo ya taifa letu la Kenya. Ruto singo dhimbele gi gero kembe kaunti ma Lamu koseo mokalo tim mar tongo yiende kendo otiyo ge yor tedo kwacho ne piny owacho biro neno ni ot ka ot obedo gi gas mar tedo kuom thuolo mar higni 3 mabiro. Nimekuja Friday kuanzisha Dongo Kundu kampuni ya kwanza kuanza mambo ya special economic zone. Pale tumepata kampuni itaweka shilingi bilioni 25 kutengeneza kiwanda ya gas, kuhakikisha ya kwamba tunabadilisha ile taratibu tulio nayo, hasa mambo ya kukata miti na kutumia katika upishi kama kuni. Na ndio nimesema juzi, miaka 3 ijayo tutabadilisha, tuhakikishe ya kwamba kila homestead, kila mji, kila boma itakuwa na mtungi ya gas ambaye itapatianwa na serikali. Jatend piny Kenya osingo loso lwasi makare mar dongruok ne jolupo ma Lamu ahinya to mago machenrogi mag lupo osebedo kod rochruok. Leo hapa Lamu tumekuja na shilingi milioni 50 ya hawa beach management committees ya hapa Lamu, na hiyo ni awamu ya kwanza. Nitarudi hapa tena mpaka tuhakikishe ya kwamba wale watu wote ambao wamepata matatizo ya uvuvi kwa sababu ya hali mazingira na mambo mengine tunawashughulikia. E sekta no ma lupo bende, jatend piny Kenya osingo loso baraf mag kano rech dho wedhe ma Lamu mar duoko piny lal mithoro kel gi kethruok mar rech. Pale kwenye port tumekubaliana ya kwamba hapa tunaweka fish port ambaye itatusaidia mambo ya processing, mambo ya kuongeza dhamana ile samaki tutatoa hapa baharini. Tayari nimetangaza Friday ya kwamba fish landing ports, fish landing facilities tutaweka Mkowe, tutaweka ingine hapa Kipini, ili tuhakikishe ya kwamba wavuvi wetu wote wanapata facilities, wakivua samaki baharini wawe na usaidizi ya cold rooms, wapate mahali ya kuland hiyo fish, tufanye processing, tuwasaidie ili samaki ziharibike. Ruto singo siro dongruok mag counties ma pachoka kuom keto omenda tenge kaka achiel kuom yore mag bero ngima jo ohala matindo. Tumekubaliana na huyu Isa Timami, tunaweka hapa industrial and aggregation industrial park ambaye mutatumia kukusanya mazao yenu yote. Tutawasaidia pale na cold rooms, mahali mnaweza kuweka store, mnaweza kungojea, mnaweza kupanga biashara yenu. Bende osingo bero yore mag somo e gwengego kaka achiel kuom yore mag bero ngima jodakgo kosingo loso kuonde tiegruok kendo chugo tije ne rawere mosedo tiegruok e kaunti no ma Lamu. Ramogi ka owuok ka dhowadh nam